God. Yehla Nkosi. Oh yehla ngezikhathi sonke ngezikhathi. Glory, glory, glory to be God in the name of Jesus. Understand abazalwane ukuthi sisemthandazweni loshise emabele bazalwane nomtimba unakho kungazuthi awusiye longathi ustrong kuyikhona inkosi. Praise the living God. Kepha ngaNkulunkulu ngoba live lakhe likhulumile lathi umoya uyafuna kepha inyama iyama egameni lenkosi. Bazalwane lokho ke singenile kule nkonzo lena sifuna ukuthi inyama ingasibusi ngoba umuntu wakhiwe ngetiqu letimbili. Praise the Lord. Umuntu abedlamini wakhiwe ngetiqu letimbili. Umuntu weqala lobonakala ngasiye weqala ekudalweni. Lona lobonakala ngomlomtimba ngilebhokodo lelingi. Praise the Lord. Ngile flesh, that is person number 1. Praise the Lord. Bese kuthi umuntu wesibili lo langekhathi. Praise the living God. Unamlakazane ethiwa kubabe namaligama lo nkosi impile bethe lo mtimba lobonakala. Praise the Lord. Kepha namlongekhathi ngoba iBhayibheli lithi thina singabe maphakathi akanalo igama longamnika lona longamnika longasho ukuthi lo langekhathi ungumoya kaNkulunkulu. Praise the living God. So ngebathandelayo ngiya understand ukuthi umphefumulo uyafisa futhi besikhona inkosi. Praise the Lord. Kepha umtimba uyahamba njengebosi. Iyaphambana inyama nomoya. Ingakho ke incwadi yabaseGalatia chapter 5 itakuvetela ithelo letisenyameni ithelo letimoya. Glory to God. So ke bazona ngithi angumboke uNkulunkulu ngale nkonzo yalamuhla ukuthi sitetawi kutayiqinzetela inyama. Ngokuba inyama mlaleli ayiqinzetelwa ngekuthi ugqoke kothayi. Awuyiqinzeteli inyama ngokuthi ufake ijoyini yakho uye esontweni. Awuyiqinzeteli inyama kumbe ngekuthanyela esontweni. Praise the living God. But inyama ilo le oppressor inyama kuzila lethandaza. All the appetites lasebenza emtimbeni womuntu akaqeda kuyinembe ema-activities lokho wena esontweni. But all the appetites and the desires of the flesh aqedwa kuzila. Praise the Lord. That is why now fasting, the biblical fasting, I know dieting. Now see the Lord Bible. Uye uve lokuthi lo mtimba wesinye isikhathi uve ngazuthi uyagula. Uzama ukutshela ukuthi lo wendalo angeke ukhole. Aze amangalele Sathane awuyahlebele athi iyekele nenzila ngoba itakuphathisa ngama-answers. Ayisiyo yakho lento yibe Mkhwanazi. Kanti yinto yawonke umuntu uzila ngethandaza. In order for you to conquer and defeat yonke into lobhekana nayo uyadinga kuba likholwa lelizilako nethandaza. Akukhulumi lebazana ngezila lokusekwenziwe ekhaya kamuntu. Uthi uzilile but ukuthi selemabhasikidi ema-fruits kulo mthandazo but uthi uzilile. No. The biblical fasting bazalwane kude leyifunako ifuna umuntu lotehlukanisele uNkulunkulu washiya konke njengaJakobe nakalabonana bhuti wakhe Esau wawendela konke emfuleni wambeka ngeshe wase ufuna bambana naNkulunkulu.
yena lo umzala wethu asimbambe ngehlabelela kahle asimbambe ngekhuluma nangekhilini but simbamba ngokuthi kukhona lesi sikushiye athahlele asesihlalweni abone ukuthi uneshiselo kangangokuba uze wasacrifice ngempilo yakho ukuthi emabele udababeke eceleni. Then the Lord who is faithful and he is always faithful will come to your situation. Bazalwane ayikuthi kumbe impilo lesingiyo yona nalesana ukuqhubeka imali iqhubeke nje bahele iqhubeka because we know i-altar yethu. Nangabe umzalwane konke mavuso kude i-altar la utawuthandaza khona njengoba lapha ubambana uNkulunkulu uthimate uNkulunkulu umthinta inyonga yakhe yaphumuka nayiphumuka inyonga yakhe lenzawo leyo wase ufuna ukuthi iyadeke lenza ukuthi kwenzekani lenza wakha lo-altar. So umzalwane uyathima ukuthi abe ne-altar la khona atawuthandaza ayedwa umfati angekho bantwana bangekho abe ukuthi lelo kwasibazalwane kunento lekhona ngeli-altar kwesinye isikhathi le-altar lapho akamele ukuthi lakhiwe nanoma ngambani kwesinye isikhathi le-altar lapho la uthandaza khona nalomfati angekadala. One of my favorite altars bathandekayo it is whereby ngihamba ngedwana emotini. I so much enjoy ukuthandaza ngedwana ihamba ngdrive. The altar leyo i-altar ngkhona ukunxusela bonke abantu bengadzini beve ukuthi ngiyabanxusela kule altar ngithandazele bonke abantu bengakamele beve ukuthi ngiyabathandazela including my wife and my kids. Because the altar is a secret place whereby individually if faisana uNkulunkulu atidawule khona avume because the moment uku-altar uthandaza there are things the Holy Spirit will reveal ukuthi diphendule khona lapho le-altar. So bengabe umuntu lo diphendela emithandazweni yebafundisi unenkinga because kutawuthile ngokuthi uNkulunkulu naselakhuluma kuwe ngokuthi phenduka solo sedabo akamele wesabe because ukukhamba nebafundisi ufuna ukhona kukwenda there. Yes, nasa khombile uNkulunkulu ukuthi yedada uyathandaza kona but unebumqili nebumtsotsi lokuphila bona ingathi ngoba qala ulungise bona uma bese uyaphostpone because kunebantu ongafundi beve uvuma konke. That is why emvulo bakatheni nabathandaza bebathandaza kune prayer shawl bebathi nabathandaza ngiyiko Jesu bafunzi bakhe bebashiya libanga lengane mshijelo ayawuthandaza ayedwa. There is power in praying alone. That is why banedlamini bantu abaningi baba easily defeated. Why? Because badiphendela emthandazweni welibanga lalinene. Ufuna ukuthi sifunzeni bazalwane ngokuthi you should be a prayerful person alone. Amen. Once wafuna kuqala ukuthandaza nebantu abaningi ngokuthi intimo lakifikela utabathola abantu ukuthi bakusingaze kule simo lesibhekane naso. Bazalwane lo Nkulunkulu esimkhondayo lo Nkulunkulu esiphila naye lo Nkulunkulu sikhona konke tipo uNkulunkulu lokahlali kumuntu ngamunye uNkulunkulu ohlala kubantu bonke. Uya ngokuthi umzile kanganani uya ngokuthi umlambele kanganani. Praise the Lord. Lo Nkulunkulu esikhondayo akusule uNkulunkulu ohleli umfundisi kuphela nasidibane inkinga ufuna shaya incingo shaya umfundisi no uNkulunkulu lohleli bonke abantu inhliziyo yabo levulekile bathi Nkosi Jesu ngiyabemukela kusukela namuhla ukuthi ube inkosi nemsinzisi wempilo yakho. Bese sithi iBhayibheli lokuzala kwedlulile bheka nakho lokusha semkhona. Bese sithi iBhayibheli bonke laba impilo lakhe baphiwe manje ekuthi sebantwana kaNkulunkulu. So bebahlangekayo ngithi angibonge ngoba ukuthi silibanga inombolo yezila iyanuka. And the nine million inombolo yezila kusho ukuthi leli banga liba nesisekelo sema-intercessor.
Because sisekelo lesingakakhomba sitaba netimfa along the way. Nakufika ema-storms sitawucollapse because ema-intercessor akasizi. We praise the Lord Almighty. Amen. We glorify your holy name. We love you, Holy Spirit. Sisemthandazweni bazalwane, umthandazo wekukhumula sisi. Praise the Lord. Sisakhumula bazalwane. Hayi ukuthi sikhumula sesigcine thandaza lapho. Usila akusilo inkonzo lebona ukuthi thandaza nawe uzilina uqetha kusilebeza uthathandaza. IBhayibheli lithi masihlale njalo sithandaza. Lithi thandazani njalo khona ningeka ungena ekini. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Fathandekayo angivusele umoya ongcwele phakathi endlini egameni lenkosi. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane sinokuhlala kahle egameni lenkosi. The Holy Spirit umoya ongcwele lothunyelwe emhlabeni. Praise the living God. Ukuthi aqhubekisele iministry layishile Jesu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane sivusele nebaholi bethu in absentia. Ifamily ongeka amasilele egameni lenkosi. Siyabonga bazalwane for such a wonderful family. And siqhubeke bazalwane sibathandaza enesathanda. Hallelujah. Sibaxhalise emthandazweni because bona ba-forefront emabhulesi aqhamuka kusathane athola bona kuqala. So kubika ukuthi ngelibandla bese lima nabo emthandazweni. Njengoba shwele banomasilela ukuthi Moses as he was the anointed one, but kwabika ukuthi abe ne-support eceleni. I-support yabo Hure na Amo. Praise the living God. So umuntu lo forefront bazalwane yena assist but individually believer ufuna ukuthi ibe assisted by the Holy Spirit. Engathi-ke lokho kuyimisikolo. Umuntu lo umuholi nguye lodzinge imithandazo yelibandla. Bese kuthi umzalwane ngamunye ufuna arelaye athembele umoya ongcwele asebenze phakathi kwakhe. Amen. Glory to God. Amen. Bazalwane secondly ngiphize futhi ngivusele ingcebo ikhona endlini egameni lenkosi. Siyabonga Nkosi. Sibonga kuba nawe namhlanje sihamba egameni lenkosi. Ngiyathokoza kakhulu. Praise the living God. uNkulunkulu abawadle manje umuntu. I will assure you ukuthi this is the different God. uNkulunkulu wesimanga. uNkulunkulu wesimanga. Wanyuka Abrahama anyuka nemhlatshelo wemntanakhe inzaba imorile. Nakanyuka Abrahama unyuka sovele uconclude ngokuthi ndathi nange ngenyuka ngendodzana but nange ngenda uyangidivodzana. But nakafike entsabeni yasimakaza kwafike kwashintsha kinto. Kushintsha kinto bazalwane kubantu lesebavele bafully committed. Kushintsha kinto kubantu lesebavele banqumile ukuthi noma ngifa noma ngingafi but inkosi yasezulwini iyayenza. Dafike lashintsha kinto wase Abraham ukuthi entsabeni kasomandla kuyabonga. Nalamuhla abathandekayo singakaphumi la. Angisathi ngisiphi isimo babe uNkulunkulu lafuna kwenela sona. But now ukaba kulenzaba unqumile wakatshela Sara umfana wakhe endazi. Ngoba boSara bafati bazalwane bafati. Ake semkhulume nemadoda. Bafati kwesinye isikhathi bayonisana emsebenzini waNkulunkulu. Kungakho-ke kuthi ukuthi labafati lesibathatha bosibathandazele. Ungathathi umfati ukafike abe yinkinga kulomshado abize abe yinkinga nasemkholweni lwakho alibulala. Sara abe yinkinga ku-Abraham. Ingakho Abraham wakweva uNkulunkulu amtshela ukuthi Abraham thatha indodana yakho Isaac wenyuke uyokwenza umhlatshelo ngayo. Wabona ukuthi Sara angekayivumele ngole. Kokuqala Isaac uphume emzaleni. Umntwana weligugu phakathi kwami nemyeni wami. Wabona le Abraham ukuthi kutaba nenkinga angamtsheli Sara.
wathatha imbongolo lesisebenti wanyukela wayentsabeni wayakwenda umhlaje lithi iBhayibheli enhlitiyweni yakhe Abraham ebesavela umbulele Isaac wathi asafuna ukumbulala wavela lila that's Abraham bheka isihlahleni. In the mountain of God there is provision. In the mountain of God there is provision. So now let me assure you, with my God, with the God whom we serve, amen, there is a provision in the mountain of God. Praise the Lord. Hallelujah. No, but some of you who are making we are assist. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Mkhwanazi bazalwane ungabe ngithanda uthini. Mkhwanazi bazalwane. Ngizisiwe ngiyayithanda inkosi. Praise the Lord. Kumele bazalwane igama lenkosi. Ngifunze livesi encwadini yaLuka, sikafunza incwadi yaLuka chapter 12 bazalwane igama lenkosi. Sihloko sethu namhlanje sithi Tisebenti Letilindzile. Tisebenti Letilindzile. Incwadi yaLuka chapter 12 siqale funza verse 35. Incwadi yaLuka chapter 12, start reading from verse 35 and let's go somewhere to verse 40. To verse 40. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen. Encwadini yokubhala kwaLuka chapter 12 siyafunda siqala verse 35 sehlela sihloko sakhona sithi Tisebenti Letilindzile. Hlalani inkhalo tenu tiboshiwe netibane tenu tivutha. Njengetisebenti letilindzele kufika bomnumzane wato aphuma edzilini khona ate uthi nakefika anconotha tisheshe timvulele umnyango. Maye tibusisekile leto tisebenti letiyawukukhandwa ngumnumzane wato tilindzele tingakalali. Ngiqinisile ngithikini uyawubopha aqinise libhande lakhe elukhalweni atihlalise phansi atiphe kudla. Maye tibusisiwe nakatikhandza tilindzele nome ngabe ufike ekhatsi nebusuku nome usengakasi. Kodwa yatini lokhu kuthi kube lomniyo wendlu bekade isikhathi sekufika kwensela abeyawulinza indlu yakhe kuze ingeke ugcekezwa. Nani futhi linzani ngoba indvodzana yemuntu iyawufika ngesikhathi leningakasilinzeli. Sithandazele igama lenkosi make basilele. Umuhle baba Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Father. Singetulu kwato tonke letiketadalwa uNkulunkulu wethu lengcwele sibantwana bakho babentsambama tinhliziyo tethu Nkosi siyadendlala phambi kwakho siyalemukela Nkosi livi lakho njengoba njalo babe wethu sibonga babe ukuthi uyalihlanyela namhlanje mama Nkosi wethu babe kulungisa tinhliziyo tethu Nkosi tibe nginawo umhlabathi lolungene babe kulamukela bese liyathela tithelo uNkulunkulu wethu lona amandla uthi babe namuhla nasiliva lona asingadeli letinhliziyo tibe nkune Nkosi sesiyatithambisa ke babe ngekuvumela kodwa sisebele babe tinhliziyo tethu siyakuvumela babe ukuthi akayikhiphe inhliziyo yelitshe le rejecta tilo lakho uNkulunkulu bese ufaka inhliziyo yamoya lithi delivi lakho Nkosi sikukhonde ngamoya njengoba nalona losipitile amoya babe sambama nepolisi tinhliziyweni tethu babe alibabateke Nkosi simangale ebukhulu bakho ngalo babe wethu lengcwele uthi Nkosi linemandla uthi liyakhalipha babe lendlula inkemba lelo lihlala uthi ntombile uthi Nkosi liyahlukanisa Nkosi nakufika kithi imizindlo nemicabango babe inkantshwa lenthambo babe wethu lengcwele lihlukanise ke babe namanje lokuyithando yakho
ngendeke ngalo egameni likaJesu siyakuphakamisa ke Nkosi siyancipha thina phakama wena njengaNkulunkulu in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to the Son of Man. Sitawufunza abazalwane lamhla ngafishane bese siyathandaza sesiyajika siya emakhaya egameni leNkosi. Sihloko sami lamhla sikhuluma ngeTisebenti Letilindzile. Praise the living God. Sitawukhuluma nje ngafishane abazalwane ngokuthi yini ulinza egameni leNkosi. Uma kukhulunywa ngekulinza pheze kukhulunywa nangeTisebenti. Kunetinto letendakala lapho na umuntu umunye but wena kubili. Praise the Lord. Uma umuntu apite ngokuthi usebele lokusho ukuthi lo muntu loyo une duty le ayendako nale kumele ukuthi ayende ibe nedithelo tayo noma ibe nemphumela lomuhle. Praise the living God. Abathiwa bantu labalindzile but kuthiwa Tisebenti Letilindzile. Meaning ngebazalwane ekulinzeni kwethu silinze ukubuya kweNkosi yethu Jesu Kristu. Kunemsebenzi lesinikwe wona nguNkulunkulu empilweni yethu. Praise the living God. Angithi siqonda kahle bazalwane ngokuthi sibalinzi bempilo yethu. We are the vine dresser. Praise the living God. Ngithi lesinaka lemivini longithi. Ingakho ke incwadi ya Leviticus itakuthi lesibahane Musa usiyekela siqine zivuthekele njalo. Hallelujah. It is a duty of a person lokuthi agcine sibane lesisinziso yakhe sikhaya. Hallelujah. Awukhanyiselwa ngulomunye umuntu sibane sakho but it is a duty lefuna ukuthi uyende ngokuthi sibane sami siyakhanya yini na. Hallelujah. Glory to God. So ngiko lesihlobo sithi Tisebenti Letilindzile. Praise the living God. Ngilokho ukuthi ke bazalwane akusibo bonke abantu abangathi balindzile but bangasito Tisebenti. Angeke ulinze ungasiso Tisebenti. Meaning kunebantu labangekho endlini yeNkosi. Kunebantu labaphila impilo yabo yebonakala evendele ibuthe. Labo bantu labo akusibo bantu labakuduty yekulinda because abekho enzaweni yebantu laba receive ama-duties abo. Lama-duties ekhuluma ngawo ngema-duties lentiwa ngumzalwane because I feel like preaching. Lama-duties lana lesipitela ukuthi asiwele asiphile according to wona munye umuntu osiqasheliwe siqashelwe uJesu kulama-duties through the instruction of the Holy Spirit. And the timetable ukuthi ema-daily duties akho lefunwenge akuphi akule calendar lelivi laNkulunkulu. Losiqashile emlangeni la kulama-duties ekuthi silinze but sibe sekuma-duties siqashwe nguKristu Jesu. Usiqashelani uyikhokhile ivacancy wathi ikhona ivacancy kini wonke ofuna umsebenzi akede via the blood unawuthola umsebenzi. I am giving him or her a duty ukuthi saleke manje alinda because noma umnikile umsebenzi ngiyeda ngemvuso. I am coming with everyone. Ngiyeda neluholo because bazalwane umuntu osejutini une-expectation yeluholo. You can't be in a duty bese sibabeke i-expectation of iholo. Ngiko ke uNkulunkulu lithi ngulabasebenzako labantu abalinzile. And kuyini labalinzile balinze iholo lelitholwa ngulosebenzile. Ngamagama lavala labo bafishane ngokuthi angeke umuntu aqoloshele ngokuthi yeye Mkhwanazi ningabosho ningabocabanga ukuthi lizulungele lodwa. Nathi lizulungele. Lizulu la wonke umuntu. Nathi salingena izulu. Labo bayikha eceleni because lizulu lingenela abantu lababambe ema-position abo. Lingenela abantu lababambe ema-duties abo. Lingenela abantu labathi bakuma-duties abo babe balinzile. Asibo bonke labatangena izulu ngaphandle kwabo bonke labama-duties abo. Lo ngishukayela ngisejuthini
ijuti yakapriviki sengicedzile ngayo ngahapasiporo ngingenile nga-6 ngaphuma ngahapasiporo sengingene ejutini yaKristu Jesu langinika yona 24/7 yekuhlala evini lakhe yekufakaza ngaye yekukhuluma ngaye yekushumayela ngaye. It is the duty lenginikwe yona. And ngisayenda le duty ngilindzile because ubamba iduty without the expectation yelona usebenlela lile. Ingakho nangabe ude sithumbese ukuthi kune reward ahead. Uyasinika inkinga nomsebentini. Sidathi sesikutshela ukuthi we are moving to the next project. Ukusitshela ukuthi le project leyo leyachaza uzafuna hlala lini. Sibathe siyakutshela ukuthi now the church is taking another project in Mozambique. Uthola it is far better ukuthi ngathi singabuyela siyoqhubeka kube kumnanzi eSouth Africa because umuntu lode i-expectation ye-reward. But bonke abantu abane expectation ye-reward baya understand that a new project from the master. That is why noma ngabe libandla line timetable yalo yekuzila Thursday bayazila baseshalom, but utakwendeka nangabe usisebenzi langeni lesilindzile uNkulunkulu utakwendeka emazulu akuschedule ngokuthi wena awushayisi awunokhofi kulokuzila lokuqalela lesibili. Noma libandla belithinte sizila ngalesibili kuphela, but ifika ikhona yaku-head office ifike ithi qhubeka ngokuba lokukhulelwe kukhulu kakhulu. Urequiresha ukuthi ungabi my-day fasting but kube 4 days fasting. We are called, bazalwane, to work in our duties. Amen. So lesihloko nje sisodwa nje siyakhuluma babengambuli lesihloko siyakhuluma lokuthi asithi bantu general people labalindzile but kuthiwa Tisebenti Letilindzile. So ke bazalwane lizulu alisenyetelwa ungena ezulwini awungeni ngemisebenzi lo yendalo. Ngifuna ukuthi sihambe kahle kulendzaba yeduty lokuthi ngiphi le duty lena lefuna ukuthi siyibambe. Le duty lethiwa Letisebenti Letilindzile akushiwo Letisebenti letishaya ikeyboard nelihlabelela nelishumayela. But le duty le yi-duty lesebenza within phakathi kwakho. Yi-duty lena lebabonakali ngemehlwenyama. Yi-duty futhi longayendi ngetandla takho lenyama but yentakala lengephansi phakathi kwakho. It's a duty. Nangabe kule duty yakho ume ngeliqiniso afike lokuqashika afika kutshela athi lehembeleni lamuhla uyalikhumula ulinika dladla ulinika abantwana lehembeleni akhulume lengephansi akunika i-order because ukule duty ya spiritual le within you. Bese uyahamba uyokwenda lokho physical so yakwena sesiyabona ukuthi lo mzalwane ubambe iduty yasekhaya. Usemsebentini umzalwane. That is why umuntu longekho kule duty bazalwane lo mzalwane longasisebenze kuba inkinga ukuthi abe lolindzile. Sithi silindele inkosi abe asilethela inganekwane abe asilethela emakhala abe asifakela imihlangano asiphazamisa to the next project because yena akasiso sisebenzi because sisebenzi bazalwane siba nema-elements noma ema-principles lathitele ngemsebenzi wakhe. Sisebenzi kwamele ukuthi umsebenzi siwu-empowerishe ijabule ibhosi yazo. Usebenzi wakho awusebenzi ngokuthi yes ngigazelo but kuba khona tinthako kuba khona i-impact loyifakako lokuthi wadebele ukuthi namuhla silimele Mkhwanazi ofile ngabe sitawuthile. That person ukuduty yakhe. Kungathi ngeke nkosi noma ngabe kuthiwa ulovile ubambekile angeke ubambekile but isikhala sakho singasiva. There is a problem. Kungathi makehlophe nangababambekile ukuthi ekushayise emhlungu emsebenzini kuba ngekho kwakhe lapho kube kufane nje ukuthi makehlophe akekho enso but kuba ngekho makehlophe sizo ngokuthi uyadile siqathulo sinekugonyela asikhona inyathela lapho. Kule muntu longekho kule duty inkosi yami oh my God and my father kule duty lapha lengafanishini la ukhona lo
makehlophe akekho kuvakala ukuthi makehlophe akekho. Lokho kusho ukuthi makehlophe kule duty yakhe uyeka ulindzile. Kubuye kwenkosi because lapha labalindzile kubuye kwenkosi nabangakule duty le nkosi iyabadi iyabona. Yes, ungathi yena cabanga ukuthi uNkulunkulu kude lana kwathi ngempilo yakho. Nangabe udlala kusondo uphuma ungena ungathi yena cabanga ukuthi uNkulunkulu akakubona. uNkulunkulu yakwazi. Amen. uNkulunkulu manje sithemba ngesihliziyo ukuthi ucabangani manje. uNkulunkulu ufunza imizindlo ukuthi yini lo izindla kona. Praise the living God. Amen. So ke basalo we are in this small topic lekufuna ukuthi sesike sifusane yona ngafishane bese sesiyathandaza ngokuba namuhla lisuku lekuthandaza egameni lenkosi. Praise the living God. Praise the living God. Hlalani tingalo tenu tiboshiwe netibane tenu tivutsa njenge Tisebenti Letilindzile kufika Letilindzile kufika kwemnumzane wakhe aphuma eThilini khona ake uthi nakefika anqonqotha kuze kuthi nakafika anqonqotha bazalwane nasikhuluma ngekulinda bengisachaza indzaba yesibende ngichaza indzaba yemaduties yomuntu osebenzayo embusweni kaNkulunkulu. Uma sikhuluma ngekulinda sikhuluma ngemuntu njengosi lolinze into labayadi ukuthi itawufika nini, itawufika kanjani, itawuqhamuka ikanjani ulinzile. Just like my dear wife, abesona nje angimutajana. So ngenini mabesona. So ngenini mabesona imithai awuthi confirm ayibathi hambi. She was expecting to see somebody that is answerable. Saze sahamba lethi ngemva solusicaba ukuthi usasebenza kanzophambi. She was expecting abelinzile. She was vigilant. Kulinza abasabale silinza ngokuthi nakufika lelo isikhanze thine si alert ukuthi lelo isikhanze sesilinze just like a security guard. I-security guard basabale yena sure ukuthi la post khona ukuthi ayigadze leyo ndzawo. Yena sure ukuthi ihlala embonisweni. Nawuqhamuka uvula igede utogegeza ufuna ukuthi yena abe asane first approach kuwe. It's either ukhapha nesibambo or else upressa i-alarm uqala ungakaqali ukuvandalize the property. So even to access the church ingathi lesingaba nale ngombo namoya wekuba vigilant ekintweni kaNkulunkulu sikigathi sise because asimazi ukuthi utawufika nini afike njani enele bazalwane ufika kwakhe kulabanye sobafika wendlule uyakuthi ukuthi ufike njani lithi leBhayibheli uyaqonkotha namasabuya yaqonkotha efuna qonkotha laba ifika waqonkotha ngetimboti baya ku-ICU babuye bangaboni ukuthi uyabakhumbuza ukuthi wake up and wait and be guard. Wake up and be vigilant. Ngetimboti labanye bafika netifo solo it's a wake up call. Solo ababoni ukuthi yathi ufuna ukuthi tikhala umlosho nesibane samsivutha ngoba nakaqonkotha ngekuva okugcina the last knock leyo ukuthi sengahamba emhlabeni ufuna aqonkotha ngikhaze ukuthi bengisolo umlinzele umlinzele bemaduties ami. Praise the living God. So we need to be vigilant kubuya kweNkosi Jesu ngokuba utawuqhamuka kwekusela lokuthi libekise lisela liyasathi isikhathi sekulala komuntu usara lisela aliqhamuki ngesikhathi letateka ukuthi nisabukela ko-generation nisabukela bobani liyadata isikhathi tekuphela kwemasopisi labukelwa bazalwane nebantu emakhaya lapho lemele ageni i-access for sikhathi lasisebenzisa most of the time sikhathi sekuswakale 2, 3, 3:30, 4 hours sasonzela starting from 2, 4, 1 to 3
bayagcekeza bayaka ukuthi lapho you are half dead angeke uve ngisho lesikhiya sivuka so bebazalwane but ke lidla uNkulunkulu sinelisiya ukuthi asigazi noma kunjani. It's quite difficult to us. It's quite difficult. Ugatha umuntu lo wathi ukuthi usmart ngekhathi ukuthi ngikuphi la ulele khona wena. Ukuze akhona ukufika. Praise the Lord. Tisebenti Letilindzile. Let's go down with the verse Mkhwanazi. Mayithi kusisekile lento Tisebenti lethi awukhamba ngomnumzane wakho. Tilindzele tingakalali. Ngiqinisile ngithi kini uyawubopha aqinise ibhande lakhe eliphalweni atihlalise phansi atiphe kudla. Hallelujah. Uyawubopha libhande lakhe ekhalo lakhe lapha kule first verse esiqala kule chapter kuthiwa hlalani tinkhalo tenu tiboshiwe. Nakakhanza lokuthi bosolo umlindzele Jesu Kristu nakabuye alanza libanga naye nakafika before enyekonke naye utafike abophe libhande ekhalo lakhe. Bazalwane batamubona Jesu nakafika abuye alanza libandla bazalwane labane bophile lukhalo lwabo. Bazalwane lokwenzakala bona ngabe likhalo lwakho lungakaboshwa uba inkinga noma ngabe kuthiwa ulindzile usekhathi endlini yaNkulunkulu but nangabe likhalo lwakho lungakaboshwa uba inkinga because utawuvela tibongobongo la ebandleni. Simangale ukuthi wena abazalwane ebandleni nakusikhona but asimani sisizwana ukuthi ushadiswe libathi sesimbona sokhulele kunendvodza ukhalo lwalo lungakaboshwa luyamtekela and lukhalo bazalwane liyisenza yokuthi ngilo umile lapho ngimele likhalo spinal cord samsisine likhalo dina utami kusukelela stomach connected ekhalo likhalo liyisenza base yesiku samzane nkulu namaphansi konke kusekhalo namabele lukhalo lwami lungakaboshwa ngokusho ukuthi I cannot do my duties. I cannot do my duties. Ngenxa yomkhalo ulimala kwemkhalo bazalwane uyahamba uyohlala wheelchair ngenxa yomkhalo, which means you are unable to do what you were able to do and expected to do because you are crippled. You are crippled. So now when the car of you are able to do all the duties that the master is telling you to do. Amen. Praise the Lord. So look at the master and the portion of the kings. Ladies and hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the name of Jesus Christ. Can I tell you about a version? Yes, no, there is something like Mkhwanazi. And Mkhwanazi in the verse 37. Verse 37, we see the servants who are ready and waiting for his return will be rewarded. I tell you the truth, he himself will sit them, put on an apron and serve them as they sit and eat. Bukhulu lesibelele bona ngale kwethuna. Bukhulu lesibelele bona ngale kwethuna, bukhulu lesilungiselele bona ngale. Lona lokuthiwa utawufika ambathe i-apron yakhe bese usithatha phansi bese uyasiseva thina sihleki phansi. Ukhuluma ngaKristu Jesu qobo lapho. The Lord God will set Christ to save us. As seven as Christ will. What's the corner of Salah? Why? Because Emma Chuchi said she went there. She said the giver what Chuchi said. Now the sister Hola says Hola will save in cause here to let Christ Jesus. Glory to God. 38 to my Dibusi see where na tikanza Letilindzile no mega efile ekhathi nebusuku. Bazalwane lene into lesinakhona kuyimelela kokondwana sithe silibandla impatience libandla lalahlelwe impatience kudala babedlamini kungakho libandla
libalulekile ukuthandaza uNkulunkulu lalinzela impendulo uNkulunkulu. Libandla lithela lithi liyathandaza labona impendulo ingafiki lasesele-hamba liya komhlabeni ingani lahamba la eMozambique lahamba la eNamibia alikakhona kuba patient lithela lithi liyathandaza labona ubusuku buyaqhamuka buyendlula kufika usuku luyaqhamuka solomane impendulo ayifiki laselibandla selishintsha i-direction lithi lelibhayibheli manje libusisiwe lento letakathathu nakafika yena atikhanze tilindzele noma afike ebusuku atikhanze tilindzele so libandla likhasta namuhla alikhoni ukumlindzela uNkulunkulu lithi lithandazela ucela umsebenzi lithi lithandazela ucela umshado lithi lithandazela ucela ipromotion libona nabanye bapromota ngala libona nabanye bapromota ngala bese bathi yena uNkulunkulu ayikho sengiyanyangene I'm no longer able to wait for God but literally uNkulunkulu maye tibusisiwe Letisebendi nakathatha ikhanza tilindzile noma kusebusuku bazane bahlula kumnyama bahlula busuku ayikhumbula uPaul Paul aseshela boshi lithi libhayibheli in the middle of the night I so much believe ukuthi kwakungu-12 o'clock ebusuku lithi bebaboshiwe etandleni nasezinyaweni basaboshiwe phakathi kwabo ba-understande ngokuthi babophe Nkosi Mphiwe Mkhwanazi abakabophi umntana waNkulunkulu ngaphakathi because uNkulunkulu akabopheki because uNkulunkulu uphila ngaphakathi lokubopheka kokubopheka lomtimba lona lotawuhamba wendlule ungene emhlabathini udecompose ubuyele ufana nentulo. So the apostles, because they had their duties working within them, but understand that what is emotional in the house. But in duty, I never believe in it. Yeah, what's a boss? Now, okay, sit down to the city in the middle of the night. When your heart is broken down, rise and pray. Thank you, Jesus. I want us to pray. Let us close our eyes. In the